Kayis Kazils Local Taxi Welfare Association Henen Kasi Kalapa Eka Jing Ajing Mut Ka Sarkar Jala Bansnai Ki Jaka Yang Kali Ni Parking Lot Hak Benta Ba Pher Jong Kasar Shalong Khnang Monweng Ya Ka Deng Kali Ka Bajor Kat Banang Ya Kisngi Uba Wandan Bok Jerwa Habakren Bar Kilar Pthai Kubor Loi Thu Uba Kani Ka Seng Kinong Ya Taxi Ki Badan Hapok Shatri Jong Ka East Kazils Local Taxi Welfare Association Kalapa Eka Jing Ajing Mut Shauba HDR Lingdo Menteri Kena Transport Bantai No Iki Parking Lot Hak Benta Ba Pher Kanong Ba Shalong Khnang Monweng Ya Ka Jing Theng Kali Hakanong Ba Shalong Ki jaka ki bakani ka seng kinong ya taxi ki pha e ka jinga jingmot bansna parking lot ki kinthop e kamot pran yo molong Bimola Police Bazar Office Deputy Commissioner Gari Khana Relbong Anjali Petrol Pump Civil Hospital IGP Barik Point Pulo Point Robert Hospital Jelopara Umsot Sun bat DI Office hapo mokhar bat khamtam e athom karmator ka jinga jimut jong kani ka seng kinong ya taxi ya sarkar kalong hadin ba ka jingbisar jong ka Meghalaya High Court kelapan jing pensai nak sarkar jela halo ka jibom trek kamai jong ki taxi ha ka singi khot pakang sinong da ka seng channel si dangshan wat hadin ba ka sarkar kelapan tip ba kelapan biang ki bor para keleng kanong ba Shillong ha ka bala aidau nomor ba kamdon ki jaga parking ki bo piang khamtam hajan ki office sarkar kani ka seng kelapan ngamru landak sarkar kam sngap ikini jinga jimut kan mundui da ka public interest litigation syari bisar East Council Local Taxi Welfare Station ini ada ban submit ya ka kaning ada ban ai ya ka memorandum saya ka sarkar hapo pencingelam jong ba SDR Lingdo Menteri Ketrat ya ki kam kali Transport Department te kali ka memorandum ka bagi ai kalong ba ka mutual kali kadang ka memorandum of understanding hapadang ka bide bagi tengko hatu kasin ka ba nakaliang ka High Court kapani ya ka order ba ki asopos tenang dan jongi gubun kita ka diru ki ang ba jebab kolong ba ndal parking temata nakliang jongi ni la ada ban wa ya ki zaka ni ada ban pet ya ki hangno ki zaka bi biang bangin le ya ka ba government ka snai ka proper parking place nak menta jongi ki local taxi bat kumjuru nak benta kabit kebiang lang jong kinong le longwan kabanikong kalong ba nakliang dingin kesel ke bangi kedau hagani ke memorandum ke bangi akim ko kalong kong ka proposal sa government kalong ka proposal bangi ajimut sa sarkar hagbide bat ka baki parking na benta jongi kali namar bakat kum ka jingi osno jongi nak por sa por ko mangi kren mo nak baburom ya police department teng nipan stand taksi kum chongno kum hatam yang mulong ane kum hamot pram ne kum hinu jaka ki bolong commercial area ha ka bapak ba nang ile jawan si ki mat garit plak kasuro ndan jaka garit plak jaka tadi mata kata bolong ba naglen jungi pa mata kanam ba kan lat ka pressurise nang ne nak tai tingi as non dang ne ka memorandum ka bolong kum ka proposal ya government ha ka bangi la depan wat ki jaka ba kum hakino ki jaka ba government kadon kala lada kadon kaman bakan le ane bakal snai ki proper parking place kajing snai yang proper parking place lu nak menta jungi ki local taxi kamde ki jing mentoy tangi local taxi hende ka delu ki jing mentoy nak ka sarkar kumjo namar ba ka sarkar ada ka snai ka parking kayo akan lum ki khajna mo ka extra income sa government revenue te nak lem ki private lu kumsongno ki banut kan snai ki proper parking place kamu katu kaya ki extra income saki private lani saki nu ki breu ki badan ya kan sil ba banai ka ya jing sakri hakim lang salam ki bopun hi ki jaka keleng soslong tenwa ka taw tenrai jong ka traffic jam ka dina ye mulong nganget ba ki kinong thok bor pia chrum senang pi ta namar ba hapoin hang to hapoin tham ye mulong mantak ba ki buan la yo kin kiu kali thap tangi wi klaru ndan jaka penyang ya kali ya kiu daya tementa ba ya kiu daya tentang thawi klala blok ko kali kan ba no san minute te kalau teli su ki kali na do na kami mulong hadu pom menjadi dar san minit sempor ho kali nama beli bakam don sa proper parking place te kabar kalau ba lada kila bat bansna daka parking hagini ki jaka jemi tham motor kemud ka city ru ta kapor kanon ra ki jingkhot ba kipat baru kin sngan hagli kawan daga ba kanlong ka ba itna namar kumbang itip hi ba ka sorslong kadai ka way ka tourist spot dan ke tourist area ka papanam ha hakitan sa tay lamingi mo kata kali berikong ndrek basungsi pa apa kiwan ki tourist teng-teng i kendo ki ang isusi manpat ji local taxi ni let sini sa tayo
ngimtit na kata hangno kadon ka proper parking jongki kamno hangno ka jaka ka identify jongki bakin late kata kali ni sta ta kali ni sta kamdon tentang la siapa lumir posro kalau no ke bileran lada kum ka sarkar ka pami jangai